Ассалаумағалейкум, hürmetli kanalımız ағзалары һәм де YouTube көрермендері. Бүгін 19 ноябрь сенесі 2025 жыл. Қарақалпақстан Республикасы Қараөзек районының малларының қой ешілерінің бақаларын бірқатар айланып өтті. Қолдан келгенше видео ұнаса бірден лайк басамыз, ұнамаса пікірлеріңізді комментарий жазып қалдырамыз. Әзілдер сатылатын жай, машин, магазин, басқа да әміратларыңыз болса, YouTube, Instagram тармақтары арқылы реклама істеп береміз. Реклама үшін телефон нөмір 88 кодымен 625 19 91 нөміріне қоңырау етіп байланысып реклама істесеңіздер болады. Қанша болды енді? Сұрамадыңыз ба? Қанша болды? Бағасын көріп тұрмын. Ажа қанша болды? 22? 22 миллион сом алынған екен тана. Қанша болды? 22 дейді. Ал олай болса, бүгінгі видеоны бастаймыз әзілер. Әлбетте, видео ұнаса бірден лайк басамыз, ұнамаса пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырамыз. Реклама үшін телефон нөмір 88 кодыменен 625 19 91 нөміріне қоңырау етіп байланысасыздар болады. Сауын қанша болды? Қанша болды жа? 21? 21 миллион сом алынған екен сауын сүйір. Ал Амырхан ажаға тойлар оң болсын дейміз. Жасылар бақытлы болсын дейміз. Достар, Шымбайдағы Лидер Group нәтижелі фотолог фирмасында тек қана нәтижелі фотолог емес, ұсындай баннерлерді де іслетсеңіз болады. Жақсы күндеріңізге ұсындай баннер, һәм де үйіңізге нәтижелі фотолог іслетемен десеңіз, Лидер Groupқа байланыса бересіздер. Каналдың атынан келсеңіз, әлбетте шегірмелер болады. Шетінен 500 алынып дейді мына қашарымыз. Приемлемый шамасында бой 1 метрден сәл зиятлау. Рахман деген. Қанша алыңыз асылың? 12 миллион 800 дедім. 13-тен өтіп жатыр дейді. 13-тен өтіп жатыр дейді. 12 миллион 800 болса. Баспақ тәне келгенде соғы. Берсеш? Бұл не жоса екен енді? Бір жос зол ма? 12 миллион 800 сомы қазір сұралып жатыр. Еңген қойған ба? Еңген қойған ба? Еметкесін. Açık konkret kostu sözü az az mı kadar 17 миллион 200 сом сұрап жатыр сиырымыз. 100 сом қайтадан ба 17 жанынан? Bana vallahi üstüne böyle kostümle kaydan havalık var mı? Kostümle kostüm var. Kostümle kostüm. Basına şimam sandık basına. Sana şişim bu kadar. Қанша алдыңыз енді? Paramış mı oldu? 12 milyon. Olmamış, horamayı. Или 12 миллион 800. 17 миллион сом бар. Ассалаумағалейкум. Қанша алдыңыз? 20-да өтсе беріле ма? Аз қанша сұрау барыпты? 17 миллион 500 ме? Бұлар сатыларыңызда берекет. Бұзау не бұның? Қаш шарбас ба? Жақында туылған. Жеңінді көріністер. Бұларды саудасын берекетін болсын. Asalaamualaikum. Al soranız hocam. Kaç soranız?
15'ke. Sağlı ekan bu hocam. Saz mı? Saz değil. 15 milyon so'mga so'rab oldik-da, yengil ko'rinsizlar. 15 milyon so'mga basbag'i 2 oylik chamasida. Bu nechi buzov ekan? Nechi buzov? Ha? Nechi buzov ekan deysiz? Afamaya. Bular sağlığın bereketini deb yolumuza devam etamiz. Nasıl net? Assalomu alaykum. Ne ettik? 20 milyon so'm aytıldı, bazaq. Qancha baholading? Qancha? 18 milyon so'm shamasi so'raldimi? Elimde ko'rdingizlar. Acaba bu nechi buzov ekan? 4-chi buzovmi? Hozir vaqtda nechida tutib beribdi? 5 hafta shamasindami? Buzov ne bu? Qaniki buzovmi? Biroq qo'yar shamasi. Bir oylik shamasida bo'ladi. Savdoga beraylik ağa. 4-chi buzov ekan. Assalomu alaykum. Ne etdin bana? Savdoga beraylik. 20 aytamiz. 20 milyon so'm aytıldı, bazaq qancha baholading? 17 milyon so'm baholadimi? Ajab bu nechi buzov? Birinchi buzovmi? Birinchi bu taniki. Basbaq taniki 3 oylik bor shamasi, basbaq. Assalomu alaykum. Nechi buzov deydi? Taniki Hadi qalay. Assalomu alaykum. Savdoga beraylik ağa. Testa so'rab o'tma. So'rab so'ra? So'rab so'ra. Qancha so'rabsan? Yaxshi. Biroq qoldimi? 15 ning 500 so'raldimi? 15 ning 500 so'm so'raldi. Voy, mazkur berga berma. Bu 5-6 oylik sumasi bunda. Bu ne? Sen iyi olsun pa? 5-6 oylik var mı bu ya? Bu neçi basıyor ki ne? 6. basıyor. 6. mı? 6. buzov edi. Bular sodasini berayotmiz. Nere? İnanma. Savcı. Ha. Ya, Qancha satıldı? 19,5. Bular algan saat satgan saat berib ketmesin. 19.500 satıldı. Formaga gelip yok namımız. 19,5 dedi. Yeri жақсы еді, Орын ба? 19,5-ға satıldı. Buzov 2 aylık şamasında. Assalomu alaykum. Al fotoğrafı. Qancha so'rab oladi?
18 миң сом сұралыпты. Бұл неше бұзау екен? Нешінші бұзауы? Екінші бұзауы ма? 18 миң сом сұралыпты. 17 ya. 17-ден 500-ге. Қазір сұралыпты бағалар. Бұлар саудасын беретін. Ассалаумағалейкум. Садаға береді аға. Ассалаумағалейкум. Қанша сұралыпты? 12,5. 12 миң 500 сұралыпты. Қалып бұғауыз қалып. Нешінші бұзау екен ажа? Үшінші бұзауы. Бұзау не? 12,5. Нашар бұзау. Бұзауы нашар басты. Оған тәме бар. Екер шамасында. 12 миң 500 сұралыпты қазір. Ладно. Сатыларын беретмесін. Ассалаумағалейкум аға. Ал сатаңызға берекет. Ал не айттық аға? Бұны 20 айтып тұрма, 20-дан кіттай қайтыңдап Ай, беремен. 20 миллион Жеріне айттыңыз. көрінбейді, көрінбеген мен бауырында жеріне. Аа, Ал күн үсті бар. Мына қара 3 күнлік, 4 күнлік баспақ мынау. мынау Кімдегі түскен жоқ, мына қара. Қанекей баспағы. баспақты неге баспақ? 3-4 күндік шамасында дейді баспақ. Малдың өздері екен. Күніге 5-6 дедіңіз бе? 6 түсті бар. Күніге 6 деді. Гарантия, мына қаланың қасында тұрамыз. Нешінші бұзау аға бұл? 3-ші. Үшінші бұзау. Қазір нешеге бақылап? 19-ға сұрап тұрды. 19 миллионға саралып тұр ба? Болады, саудаңның берекетін берсін апа. Амин, амин. Бұл неше бұзау аға? Амин. Я? Нешінші бұзау? Я? Нешінші бұзау? 3-ші бұзауы. Үшінші бұзауы. Болады. Ал саудаларының берекетін берсін деп қойыңыз, апаларым соны түсіріп қоямыз. Баспағы дегенде бір. Болады. Ал саудаңызға берекет апа. Тапқан табысыңыз берекетлі болсын апа. Ал, жолымыз давам етеміз. Сигарет, ассалаумағалейкум. Сигарет тажа, ассалаумағалейкум. Саудаға берекет. Шүр. Не тажа? 30 миллион сом айттыңыз, базар қанша бағалы бұны? Әртүрлі сұрап отыр. Жақсы. 20, 22. 22 миллионға дейін сұралды ма? Ажа бұл нешінші бұзау екен? Бірінші ұзақ. Бірінші бұзауы. Қазір уақытта нешелер сүт беріп тұр? Күніге 5 литр дейді. Болады. Саудасын берсін. Ассалаумағалейкум. Ал саудаға берет ажа. Ал не айттық мына? 16 сом деп жатыр. 16 миллион сом айтасыз ба? Базар қанша бағалады бұны? 13 деп жатыр. 13 миллион сомға. Неше айлық боз екен бұл? 6 айлық. 6 айлық боз, иә? 13 миллион сомға сұралып жатырыпты. Болады, саудаңа берекет. 6 айлық боз дейді, 13 миллион сомға сұралып жатырыпты. Мына аяқта қызғын сауда болып жатырыпты. Оғын не саудаласа көріп кетеміз. Ассалаумағалейкум. Өзің ғой шешетін бәрі. Өзің ғой шешетін. Allah кезде оған ойласқа. Баста. Бермек кетсе айбашады. Allah кезде ойласқа. От бір ярым сұралып па? 200 сомнан аласың дедім оған. 500 деп. Қатынамыз. От бір миллион 500 сұралып жатыр қазір. Түсірме дейді ғой, иесі сатып кетті де 1-2 миллион ойнап ауырып қалады да иесі. Соның үшін айтамыз да біздер. Иесі ауырып қалады ма? Инсульт болып қала ма білмейсің ғой. Сауда қызғын болып жатыр. Өз бір миллион 500-ге сұралып жатыр. Бұл неше жасар екен шамамен. Кәдімгі неше қой көшіп береді.
екен. Білгілер болса пікірлеріңізді комментарий жазып қалдырыңыздар. Қызғын сауда болып жатыр. Қызғын сол ғой. Ағаларымыз ұялып жатып тұрған. Неше болып өтті ойлайсыздар? Саудасына беріп өткізін деп, оны сау кетеміз. Суын бәте бер яқшы. Суын бәте бер яқшы. Nasıl yesinler tutmadı? Nasıl oyun? Kızı mı? Nasirlardan iyiler yok dedim. Nasıl oyun? Al sadan sevgi. Sizin mi abi? İyi şu var. Nasıl oyun? Ne yedi? Kızgın da olmadı. Bilmeyin de atalım. Kaç soru var? Nasıl oyun? Kaç soru var? Abi bilmeyin de oğlum. Kaç soru var? Жүз мың сом айтсақ сондай бар да Allah ver diyeyim abi. Aldığım malda hayır var diyor. қайыр етіп жатсыз ғой деймін. Kaça soru var hocam? 12.500 mi? Satıp çıkarsan. 12.500 soru var. Allah ver. 200 мыңнан жеп сонымен 200 мыңнан жеймен болғаны. Я 10 мың сом қайырына береміз. Барашаға дейін жүрем ғой. Ürküyor ha. Ürküyor sen. Kaça gittin hocam? 12.5 ba? Boğaz baksana hocam bu. Kısar mı? 12.500 satıldı. Bular alğanda da satqanda da bereketin versin. Nasıl oyun? Alo 13 milyon kaç? 13 milyon so'm mu? Ha, 13 milyon so'm. Boğaz bir qisir ben hocam bu. Qisar seri 13 milyon so'm so'rab bordukda. Bular savdolarınızga bereket. Mende bir pastiyadagi o'tirdim. Ko'rman ko'rinishilar 13.500 ga deydi. Azat Abbas. Hey. Salov var. Qancha salov var? Nasıl oyun? Haydi ana. Arayıp söyleyeyim. Nasıl oyun alır? Al sadan bereket. Al qancha baqa var sen? 11.500 ga. Bu boğaz baksana hocam. Belgisiz ya 11.500 ga baqlab atışlar. Bular savdolarınızga bereket. Belgisiz 11.500 ga so'rab oladi. Salam atlaga. Bular al sadan bereket. Ne yaptılar? Kaça satılacak? 16 milyon. 16 milyon so'mga satıldı mı? Kimden keyin oldu ya? Kimden keyin oldu? Neçelar şoğlab aldı ya? 125-60 берер. 125-160 şamasında. 16 milyon so'm var. Bular alğanslar satqanslar bereket etmesine var. 16 milyon so'mga qalay ketdi? Hayret bakta. Bunda sattı mı? Bakta, magmin bakta. Sattı mı bakmayısın mı?
Assalomu. Ne aytacak? Bugun 13 aytyapmiz. 13 ming so'm aytib, baza qancha baho? 10.500 ga. Bu bozmoqchi maja? Qisir. Qisir seri. Ha, 10.500 so'raldi. Assalomu. Qarmaja, savdo bergan. Assalomu alaykum. 98 euro. 9800 ga so'rayapsiz-a? Ha, 9800 so'm. So'rayapti. Qancha so'raldi men assalomu? 17 ming so'm so'raldimi? Ha, berilgan yo'q biroq ya bo'lgan. Necha jasar ekan chamasi? 2 jas. 2 jasarmi? Ha, bular savdan xabar ekan. 2 jasar taniki. Qancha oldu ne? Qancha oldu ne? Assalomu qancha oldu? Qaydami? Yes, u yerda yo'q deydi. Assalomu alaykum. Qatana qancha so'ralyapti? Qancha so'ralyapti? 17 ming so'm so'ralyapti. Bular savdolarni bergan. 17 ming so'm bor. So'ralyapti. Atlarning yeleri yo'q ekan. Assalomu alaykum. Qancha oldi ne canım? Qalan so'rma. Zo'r tanlardan kelgan ekan. Assalomu alaykum ağalar. Al sodan xabar. Qancha oldi ne can? 23 ming so'm. Aldimi ya? So'ralyapti. Ha, bular algan so'rasdan bergan edim. 23 ga alındı deb atib endi. Nechaga go'sht berib deb o'ylaysizlar? Assalomu alaykum. Al savdoga ber. Ne aytacak? Eli so'ralmadi mı? Eli so'ralmadi deydi. Assalomu alaykum. Harmon. Savdoga ber. Shu. Al ne aytdi? 20 milyon so'm aytib, pazar qancha baqladi? So'ralmadi mı? 20 milyon aytıldı. Bular pazarni bersin. So'ralmadi deydi. So'ng. Assalomu alaykum ağalar. Al savdan xabar bergan. Bergan bezini ağalar. Al ne aytdik? Qancha so'raladi? 13 ming 500 so'ralyapti. Bular savdolarni bergan ağalar. 13 ming 500 ga bergan. Tuğlan günü et bugün. Rotan. Ayı kulak sıçmış tuğlan günü et bugün. Ha, yap. Sırf geldin mi o yakın? Ha. Tuğlan günü et de salar. Soyayım mı? Bulat bugünkü tuğlan günü iyileri yaşların yaş olsa versin. Bir ay var mı tanıdık iyi? Assalomu alaykum. Al savdoga ber. Ne aytdik? 15 ming so'm aytildi, bozor qanchaga baqladi? 12 ming so'm baqladi. Bir ay var chamasi ya. Bularni. Assalomu alaykum ağa. Savdoga bergan. Ne aytdik ağa? 15 ayda. 15 ming so'm aytildi, bozor qanchaga baqladi? 13 ming so'm baqladi, so'radimi? 13 ming so'm so'raldi. Bir yam chamasini tanigi.
Ağustos'ta yürüme alır. Qancha so'rayapti o? Qancha so'rayapti? Onu abi de cevap 15.400 ga mi? Ha, 15.400 ga so'rayapti. 15.400 ga so'rayapti deydi. Moskvadagi amaliyotni salim yo'lda yomon ko'rmaydi. Kim? Qoldirmaydi. Moskvadagi amaliyotni qilaysan desa olmayapsizmi? Malvazorga kelib ko'chalar. Ha. Bo'ladi. Salim Shespark dese. Ha? Salim Shespark deya qilaysan. Ha, bo'ldi. Bular savdolar qilsa bereket. Qancha qildin saga endi hozir? 15.400 bo'lmaydi, ko'tarilmadimi? Bular savdolar qilsa bereket. 15.400 so'm bor. Ko'yamiz misol shamasini sanaga bosdi. Assalomu alaykum. Bozor qanchaga baholar? 11.700 deyapti. 11.700 mi? Ha, 11.700 ga baholar. Bir misol shamasida ya. Bular savdolarni qilib berket. Assalomu alaykum. Al, netda qilgan. Taniki o ya? Taniki o. 12 yarım. 12.500 aytdingiz, bozor qanchaga baholar? 12 yarım so'rayapti. Ha, 12.500 so'rayapti. Bular bozor bersinlar. 15 aytdi. Ha, 17 so'm aytgan, 12.500 so'rayapti. Bugün savdo zo'r bo'ladi. Qancha qildin sağlar savdoning? Qancha qildingiz? So'rayapti. 10 million so'm so'rayapti. Ha, 10 million so'm so'rayapti. Assalomu alaykum. Al, ne aytdin? 15 million aytdim. 15 million so'm aytdingiz, bozor qanchaga baholadimi? Har marka Yaxshi so'ragani 11 yarım. 11.500 so'raldimi? Ha, bular savdosi bersin al. Assalomu alaykum. Ne aytdin? Evet, shundaymi? Aldın mı? Kaç alınacak? Bakarak ne? No, 12. Kaç aldın mı? 11 milyon. 11.300 aldı mı? 11.300 aldı. Basvay. Nasıl olayım? Ne yapacak? Aleykümselam. Sabaha bereket. Şükür. Ne yaptık? Amma 15 so'm aytib. Aha. Pazar qanchaga baholadi? 12 yarım deydi. 11 yarım. 12 yarım. Ha, 12.500 so'raldi. Bular bozor bersin. Aldın mı? Qancha aldın? 12. 12 so'm oldi mı? Ha, bo'ladi. O'ta uzoq bo'lsin. 12 so'm oldi deydi. Assalomu alaykum og'alar. Al sadaqa berib. So'rayapsizmi? So'rayaptim. Qancha so'rayapti? 7300 ga so'rayapsiz. Qancha bo'lsa? Bir jasa bor qo'ying. Bular sadalarni qilib bereket. 73 deydi. 7300 so'm bor. Al, navasdan qancha so'rayapti? Assalomu alaykum. 8 yarım var. 8500 so'rayapti qo'yadi. Ikki to'lgan ba? To'g'ri. Ha, yeyjasa 8000 so'm so'rayapti. Assalomu alaykum. Yerga adladin. Adladin. Assalomu alaykum. Al, sadaqa berib. Qancha so'rayapti aka? 8000 so'mga? 8 milyon 200. Ha, 8200 so'rayapti. Bir yarim jasa bormi? Ikki jasa to'lgan ba? Birden o'tdi. Bir jasdan o'tgan. Bir yarim jasa shamasida. Bo'ladi, bozor bersin aka. Assalomu alaykum aka.
Ал не айтты аға қашарға? 12 айттық. 12 сом айтылыс, базар қанша бақылады? 85 лira. 8500-ге. Олар саудасы мәсін аға? Асыл ойым не айттық? 9 сом. 9000 сом айттық, базар қанша бақылады? 8400-ге ма? 1,5 метр шамасында. Ой, 1 метрден зияд. Натаны кейін әді? Сіздің өжа? Асыл Есіз жоқ. Өтпейді ма? Басқаларға не еді? Асыл ойым. Саудаға бірге. Не еді ажа? Қара қанша болды? Қара 8000 сом айтылды, базар қанша бақылады шыны? 7200-ге. 7200-ге бақылады. Бір жасар бар ғой, я? Бой 1 метр. Анау не? Сарсы. Ананы 5800 сұрып бар. 5800-ге. 7-8 айлық бар ма бұл? 7-8 айлық шамасында 5800 сұрап бақытты. Екеуі де қашар баспа. Болады, базардың бесін аға. Формаларын көрдіңіз бе? Солай. Мына үй сатқаған жоқ, бере бер. Асылың алтыдан совет сұрап отты ма? Қанша сұрап отырды? Қанша? 6000 сом сұрап отты. Бұл неше айлық екен шамамен? 7-8 айлық шамасы ма? Болады саудасы мәсін аға? Амин. Асылың. Саудаларыңыз берекет. Асылың не айттық? 7000 сом айтылып, базар қанша бақылады? 5500-ге ме? 6-7 айлық шамасында. Бұл қанша сұралды? Бұл 6,5-ға, 6500 сұралды. Болады. Саудасының берекетін өтіндіп. Bunu tutalım ekemiz. Assalamu alaikum. Al sadaqa berget. Ne aytdı aja? 8 сом айттыңыз. 8 сом айтылды. Базар қанша бақылады бұны? 6. 6 сом бақылады ма? Болады. Саудасын берсін аға. Әже ден сөз. Assalamu alaikum аға. Ал не айтты аға? 10 миллион сом айтылды. Базар қанша бақылады? 7-ге барды. 7000 сом сұралды. Танеке қоя? Танеке басық. Неше айлық екен бұл шамасы? Неше айлық екен? Bir жас па? Болады саудасын берсін аға. Ассалаумағалейкум аға. Ал не айтты аға? 8 сом айтылды. Базар қанша бақылады бұны? 6500 сұралды ма? Неше айлық екен аға бұл? 7-8 айлық шамасында. Болады саудасын берсін аға. Танеки баспа. 7-8 айлық шамасында. Бүгін базарда баспақлар көп тұрмастай. Ассалаумағалейкум. Саудаға беріп не айттық? Базар қанша сұрады? 6200-ге танеки баспақ қоя? 6-7 айлық шамасында. 6 айлық 7 айлық шамасында. Танеки баспақ. Ne basbaqqa ayt? Asalom. Ne aytdik? 15 ming so'm aytildi, bozor qancha baqiladi buni? Yaxshi so'ragan. 11 ming so'mmi? Bir jasdan o'tgan qo'y ya? Yo'q. Bir jasdan chiqqan yo'q-ku. Bo'ladi, so'rasin dedim. So'rayaptimi? Assalomu alaykum. Qancha so'rayapti? Qancha so'rayapti? 7800 so'rayapti. Taniymi? Taniki basbaq 7800 so'rayapti. 200 ming tartib turibsizlarmi? Bo'ladi. Savdolaringiz bereket.
Assalomu alaykum ağalar. Bizim mallar geldi. Arkalarında görüp oturdu. Kalay. Al savdanızga bereket. Rahmet. Al qancha so'ralyapti? Ben 78'e sonra verdim. Na o'rtadagimi? 78 so'radingiz. Qancha so'qqa bu? 8'den ötetti ya. 78. Qancha so'qqa bu ya? Tanı mı? Tanıyayım mı? Tanımış mı? Karasın sonra var. Karan ortada. O'rtada qara. Bular savdolarga bereket ağalar. Bu sürpriz verdi. Arkalarında görüp oturdu. Makarızık mal bozardı. Mallar yok oldu men gitgende. Mayda getirin bu. Diyorlar yok edi. Yollar yok oldu. Salmadı. Bular. Akşasını berip koydu oynadım. Mal bozardın akşas. Navasaq qancha so'raldi? Assalomu alaykum. So'ralmadimi? Savdolarınızga bereket. 9 milyonga? 9 milyon so'm alındı. Bular alğansızlar, satqansızlar bereket etmedi. Taniki qo'ya? Bular 9 milyon so'm alındı deydi. Bugün burada alğanınga da, satqanga da. Ha? Fayda bir paket değil mi? Fayda bir paket deysiz. Hazır xizmatdayım sağa. Bugungi bozorda savdo zo'r bo'ldi menimcha. Bugungi bozorda alganga da, satqanga da bereketini bersin. Endi qo'y ishlarining baholarini ko'rib ketamiz. Endi ne istesem ekan deb o'ylanib o'tirgan ağa-inilarimizga biz qal'aning biri bo'lgan Shimbay qal'asi Boyan Tamarning qasdida ulug'malik yer maydoni 28 sotikdan iborat ustunday imoratimiz sotuvga qo'yilmoqda. Bu yer burun mo'y ko'p solingan hamda qasddan qo'shimcha magazin boshqa o'rnlarga fundamentlarimiz quyilgan. Bu yerda 2 kater shuni ishlab turibdi hamda 380 volt to'g'imiz kelib turibdi. Azroq remont ishlayversanglar, tayin biznes, tayin yumush. Bu yerda dokumentlarning hech qanday mashg'ulot yo'q. Bahasına kelsak, bahası 70 milyon so'm aytiladi. Albatta bu qatib qolgan baho emas, kelishimli. Qiziqqanlar bo'lsa, ekrandagi nomeriga qo'ng'iroq etib, baylanib, to'liq ma'lumotni olsangizlar bo'ladi. Bugungi ishlarning baholari qanday bo'ladi? Assalomu alaykum ağalar. Al savdanızga bereket. Al ne aytdi Qo'shqarga? 7 so'm aytdim. 7 milyon so'm aytildi. Bozor qanchaga baholadi buni? Har kim har xil o'yog'ini so'raman. Yaxshi so'ralganini bilib ketik. Yo'q, bilmayapti. 5 milyon so'm ama 5 milyon so'm so'raldi. Bo'ladi. Formasini ko'rdingizlar. Qozlar so'ralyapti? Qaysi so'ralyapti? Qo'shqar. So'ralyapgan yo'q-ku? So'ralyapgan yo'q dedi. Qolsizman, qalbingiz turibdi. Assalomu alaykum. Al sadaqa berib. Al ne aytdi qozlar aka? 3500 dan aytilyapti, bozor qanchadan so'ralyapti? 2200 dan. Qo'shqarga ular ya? Ya masar to'xta. Şu var qo'shqar qolgan nasar. 3 qo'shqar qolganlari nashar qo'ylar deysiz, qo'zi qo'ylar. Qaysi qo'shqar? 2200 dan so'ralyapti bir chetdan. Buna boshqa. Bular savdosini bereket bersin. Assalomu alaykum ağa. Al savdosini bereket. Al qo'shqarga ne aytdi ağa? 6 milyon so'm aytdingiz, bozor qanchaga baholadi? 3 milyon so'm so'raldimi? 3 milyon so'm so'raldi deydi. Ağa bu necha yil ekan? Necha yillik? Bilmayman. Yilligini bilmaysiz ya? Bo'ladi. Qara qo'zg'on ayt. Assalomu alaykum. Qara 2 milyon. 2 milyon so'm so'ralyapti, aytdingiz. 2 milyon so'm so'ralyapti deydi. Qo'shqarga ayt. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Al savdoga bereket. Rahmat. 6 qog'oz aytaman. 6 milyon so'm aytildi. Bozor qanchaga baholadi buni? Жаңа keldim. Hozir kelyapsizlar. Bo'ladi, bozorini bersin. Sıra aytsan o? Assalomu alaykum. So'ralyapti ağalar. Qancha so'ralyapti? 3 milyon 100 ga. Qo'yma Qo'shqarmajon. Qo'y qo'y. Qo'yga so'rayapti. Qo'yma 3 milyon 100 ga so'ralyapti. Bo'ladi, savdolaringizga bereket. Assalomu alaykum. Al sadaqa bereket. Al netdi qaqa? 3 milyon. 3 milyon so'm aytildi. Bozor qanchaga baholadimi? 7,5. 2 milyon 500 so'raldi. Bular savdosini bersin aqa. Assalomu alaykum aqa. Ne aytdik? 2 milyon 500 dan aytdingiz. Bozor qanchaga baholadi?
2 миллионнан бақалып та. 2 миллион сомнан сұралып деп болады. Саудасын берсін ал. Оларға не? Ассалаумағалейкум аға. Валикум ассалам. Саудасын берсін аға. Рахмет. Не айттың аға? Қойларға. 4 ай айттыңыз. 4 миллионнан айттыңыз. Базар қаншадан бақалап жатыр? Алды ғой. Менің кетіп Базар қаншадан сұрап жатыр? 2,5 ай сұрап жатыр. 2500-ден ба? Ооба. Болады, базарын берсін аға. Noqol qancha so'rayapsың aqa? Assalomu Qaytam deb o'tirmam balım. 2 million so'm aytildi. Azroq qaytiladi. Bular savdosini bersin. Bozor qancha so'radi apa? 16. 1 million 600 so'radimi? Nashar qo'zi bu ya? Nasıl? Ha, nashar qo'zi edi. 1 million 600 so'ragan ekan. Noq qanchaga so'radi Qo'shqor qo'zi? Bu 22,5 so'radi. Ha, 2 million 220 ming so'm bor. Qo'shqor qo'zi. Bo'ladi, bozorni bersin apa? Assalomu. Assalomu alaykum ağa. Al salağa bereket. Ağa ne ettin bunlara? Ұстап тұрпан. Evet, kardeşi usap tursun da. Assalomu alaykum. Ne ettin ağa? Boya koşma aydalama. 5 million so'm aytildi, bozor qancha bo'ladi? 30. Shuni 200 so'raldimi? Qo'shqarma bu? Qisir qo'y. Yo'q, qisir qo'yma. Yetib bermading bu yaxshisi. Qisir qo'y deydi. Bularni savdosini bersin al. Buna yerde kızgın soda var. Qaysi salmat ağalar? Assalomu alaykum. Salom. Aldım. Qo'shqar alınmadı da? Qancha alınmadı da? Сұралып жатыр. Qancha so'ralibdi? 36 ға. 3600 so'ralibdi da. 3600 ming so'm so'ralibdi. Bular savdolaringizga bereket. 3600 ming so'm. Ne ettin ne koyma? Şunu nasıl aytıp pazar kaça sıraldı? 2700 sıraldı mı? Qo'shqor qo'zma bu? Bular savdosi bersin apa? 2700 sıraladık dedi. Buna berishim al ayrısını biroq. Ya siz so'raqan yo'qmi? Сатылған жоқ. Satılgan yo'q ba? So'ralmadan ba? Yo'q, yo'q. Assalomu alaykum apa? So'ralmadimi? Bu ne ish bozorda savdo yo'q qani? Assalomu alaykum ağa. Al savdolaringizga bereket. Al eshikka ne aytdi? Qancha baholanmoqda? Eshikka 2 million aytamiz. 2 million so'm aytildi. Bozor qancha baholayapti endi? Bozor 17 deb turibdi. 1 million 100 ga baholayapti ba? 20 ga go'shi bor buning arqayin. 20 kilo şamasında go'shi bor. Bular savdolaringizga bereket. Aytganingiz Assalomu alaykum. Ne aytdik? Uşalarga 2 so'mdan ayttirman. 2 million so'mdan aytdingiz, bozor qanchadan baholayapti? Nani 14 ga so'radi. 1 million 400 ga? Nani 13,5 ga 1 so'radi. million 320 ming so'm bor. Bularni savdoning bereketini bersin. Topgan tabirlaringiz yo'qma ham bereketli bo'lsin. Assalomu alaykum ağalar. Al savdolaringizga bereket. Qanchaga baholayapsiz ağa? 13. 1 million 300 ga baholayapsiz. Eshik o'g'li ya? Serkek. Serkekmi? 1 million 300 ga so'ralyapti. Al endi buni nechalarga qo'yib so'rayapsiz go'shni? Şamamen. 12 kilo şamasında mı? Bularda savdolaringizga bereket. 12 kilo şamasında deydi go'shi. Assalomu alaykum. Al savdoga bereket. Ne aytdingiz? 1,5 ayt. 1 million 500 dan aytdingiz. Bozor qanchadan baholanadi bular? 11. 1 million 500 dan so'ralyapti. Bunun qaysisi serke, qaysisi eshikka? Bu sevdim. Arjadaq serkemi? Eshikka deydi. Bular savdosini bersin. Alaqlarga ne aytdi? Assalomu alaykum. 1,5 aytdim. 1 million 500 aytdingiz. Bozor qanchaga baholadi buni? Al, bozor qanchaga baholadi? Bozor baholab o'tir aytıyor. Yaxshi so'ragani? 8 da o'tib o'tir. 8 mingdan o'tibdi. Bular savdosini bersin al. Assalomu alaykum. 5 qila qarab olpa. Ne aytdi bu? Sizga? Ne aytdi? 5 minut aytib o'tirman. 5 million so'm aytdingiz. Bozor qanchaga baholab o'tirdi bular? 1,5 minutga so'radi. 3500 dan so'ralyapti. Serki o'g'li ya. Nima qancha so'raldi qarasi? Bulda 3500 dan so'ralyapti. Ko'rsimesi yaxshi bo'lgan yo o'shda yurgan nima? 3500 ga. Ağa endi buning nechalarga go'sh bergan shamamen? Şamalas qolar o'tirmanda. 40 lar shamalas qolar o'tirsa, o'zbekiston aniq bor qo'ya. O'zbek sariq deydi. Bo'ladi. Al savdongizga bereket. 3500 dan so'raldi.
Assalomualaikum. Al sodamizga berget. Al qancha so'rab o'tibdi? 2,5 aytib o'rdi. 2500 aytilib o'tibdi. Sizlar qancha so'radingiz og'a? So'ramadingizmi? So'rab yili so'ralmadi. 2500 so'm aytilgan ekan. Bular sodamizga berget. Riyar. Qanday? Assalomualaikum. 2 so'm aytdingiz. Bozor qancha baholadi buni? 18 ga baholadi, tabi bor. Ha, 1800 ga baholandi ya. Eshik yo'q bu ya. Serkemi? Ha, eshik yo'q ekan ya, shaxlari. 1800 so'raldi deydi. Bular sodasini bersin aqa. Bir eshikisiz qilib benzinli. Qaysi so'rayapti assalomu 32. Savdo bo'lganda. So'rayapti? Ketingbi 34 san al jo'ra. Qancha so'rayapti? 35 ta. Aniq olатын bo'lsangda. Rasul seni o'tqamay meni Qaysi so'rayapti? Yo'q, o'tdi. Qaysi so'rayapti? Ulaşmam ko'r. Urdim qo'y endi. Qamalg'ada 74 san. Bu yoqqa chiqarib ko'rsin. Qaysi so'rayapti? So'z bergan so'rayapti. Nima? Qancha so'rayapti buni? neshiga berishing? 3200 so'rayapti. Nasiga 3200 so'm bor. So'rayapman yana hozir vaqtda. 3200 so'm bor. Assalomu alaykum aka. Al sodamizga berget. Ne aytding aka? Ne aytding? Ya siz tushunib yo'q aka. Bilib keting endi bu qaraq bor. Voy afajanni aytma. Assalomu alaykum aka. Al ne aytding aka? 2 aytdim, ja aytdim. Ja, o'rni o'zgargan ekan u ya. Ha, bular sodamizga berget. Assalomu alaykum. Ne aytding aka? 1,5 aytdik. 1500 aytdingiz. Bozor qancha baholab o'tibdi? 11 ga chiqardi. 1100 so'raldimi? Bular sodasini bersin. Yo'q qancha baholandi aka? 2 so'm. 2 so'm aytildi. So'ralgan yeri? 1400 ga. Bular sodasini bersin. 1400 ga. Neden chiqasan? Like basingda. Like basing. Bular niyetini o'rgan so'lama. Bularni ratnam ko'rib nasib etsin. Assalomu alaykum. Al sadaqa berget. Ne aytding aka? Bir aytamiz. 1000 so'm aytildi. Bozor qancha baholadi? Ketga chamoq so'radi. Ha, 100 ming so'm so'raldimi? Bular sodasini bersin al. Assalomu alaykum. Ne aytding aka? 2 so'm aytdim. 2 so'm aytildi. Bozor qancha baholadi buni? 1500 ga baholandimi? Ha, serkemi, tekemi? Teke deydi. Bular sodasini bersin. Assalomu alaykum. Ne aytding ular? 1,5 aytamiz. Ha, bozor qanchadan so'rabdi bular? So'ra bakır. Yaxshi so'ragani? 13 bo'ladi. 1300 dan so'rabdi. Ha, bular sodasini bersin. Assalomu alaykum. Sadaqa berget. Ne aytding aka ular? Bilmadim. 1500 dan aytdingiz. Bozor qanchadan so'rabdi? Bozor qanchadan so'rabdi? 12. Ha, 1200 ga mi? Ha, bo'ladi. Ağa işkini aytdik. Ağa işkini aytdik aka? Alabilirsin. Assalomu alaykum. Al sodalarinizga berget. So'rayapsiz aka? So'ravatibdi. Qanchadan so'rayapsiz aka? 228 ga so'rabdi. Ha, 2800 so'rayapti. Ha. Saqlovga 2800 ga 1400 so'm har qaysisi. Bularda sodalarinizga bereket. Assalomu alaykum. Ne aytdingiz? 2 so'm aytdingiz. Bozor qancha baholadi buni? 1 million so'm baholandimi? Teke qo'y ya? Teke. Ha, bular sodasini bersin aka. Ko'k sergi ne? Sergimi bu? Assalomu alaykum. 2 million so'm aytildi.
1 milyon 200 сұралды ма? 1 milyon 200 мың сом болып сұралды дейді. Оларды саудасы мәсін аға. Bunga bermayman. 1 milyon 200 ге ме? 1 milyon 250 мың сом болып сұралған екен. Берілмей тұрды. Азырақ тәме бар. 13 шамасында көші бар ма? Bo'shlar. Болады. Paroda. Олар саудасы мәсін аға. 13 шамасында дейді. Аны лақылмай әділін. Екі лаға әділін екен ғой? Егіз лақ мен ба? Не айттық енді егіз лақ мен? 5 milyon сом айттыңыз. Базар қаншаға бақылап отыр? 2800 ге ме? Үшеуін 2800 сұралған егіз лағы дейді. Анасы да жаман емес, ірі. Көріп тұрғаныңыздай. Формалы һәм қарылы. 800 мың сомға. Бұлақларым өзіне теңеліп бар. Оларды саудаларыңызға берекет. Алынды ма? Alındı. Қаншаға алынды? 1 milyon 200 ге алынды ма? Ешкі ғой бұл, е? Серке ме? 1 milyon 200 ге алынды дейді. Қанша болды енді Оспақ? Қанеке қанша болды? 10 миллионға алынды ма? 10 миллион сомға алынды дейді. Бой 1 метр шамасында 1 жасай бар ма дедім. 10 миллион сомға алынған екен. Ал не дейміз, қолдан келгенше базарды бір қатар айланып өттік. Видео ұнаса бірден лайк басамыз, ұнамаса пікірлеріңізді комментарий жазып қалдырамыз. Әзілер видео давамында қате кемшілік кеткен болса, әлбетте кешірім сұрап қалыңыз. Ал амандықта көріскенше достар.